mateka y'isi hari amatariki atagaragara mbere ariko akaza guhindura byose. Hari amajoro isi itegereza amahoro ariko igakanguka mu rusaku rw'intambara. Ijoro ryo kuwa 28 Gashyantare 2026 yari rimeze nk'andi yose. Abantu bari baryamye, imijyi yari ituje, isi itekereza ko ibintu byose biragenda nk'ibisanzwe. Ariko mu kirere cya Tehran ibintu byari bigiye guhinduka. Mu masegonda make gusa indege z'intambara zatangiye kugaragara kuri radar, misile zitangira guca mu kirere, amajoro ahinduka umuriro. Igitero cyatangijwe n'ibihugu bibiri bikomeye ku isi. Intego yabo yari imwe, mu gusenya imbaraga za gisirikare za Iran. Ariko icyo gitero cyahise gihinduka ikintu kirenze igikorwa cya gisirikare. Mu kanya gato umwe mu bayobozi bakomeye ku isi yarishwe. Isi yose itihagarara gato, maze ikibazo kimwe gitangira kwibazwa ahantu hose. Ese ni intangiriro y'intambara nshya? Ese ibi ni ikosa rito rishobora gutwika isi yose, cyangwa ni intambara yari imaze imyaka myinshi itegereje gusa igihe cyo gutangira? Kugira ngo twumve ibi byose tugomba gusubira inyuma mu amateka y'urwango, amateka y'ibanga, amateka y'intambara zitigeze zitangazwa ku mugaragaro ariko zagiye zubaka umuriro w'uyu munsi. Iyi si inkuru y'amasasu gusa, ni inkuru y'ubutegetsi, ubwoba n'imbaraga z'ibihugu bishobora guhindura isi. Jye ndi Shema Sangwa Prince, ninjye mugiye kubana muri iki kiganiro. Mbahaye ikaze. Uyu muriro ntiwatangiye mu mwaka wa 2026, watangiye imyaka irenga 45 ishize. Mbere y'igihumbi 1979 Iran yari iyobowe n'umwami witwaga Shah Mohammad Reza Pahlavi. Uyu mwami yari inshuti ikomeye ya Amerika ndetse yarafitanye umubano mwiza na Israel, ariko abaturage benshi ba Iran baramwangaga. Impamvu bamwangaga ni kubera ubukungu bwari bubi, ubutegetsi bwari igitugu, ndetse abaturage benshi bumvaga ko igihugu cyabo kiyobowe n'amahanga. Mu 1979 habaye Islamic Revolution, hajyaho umuyobozi mushya Ayatollah Ruhollah Khomeini. Icyo gihe ibintu byahindutse burundu. Iran yahise itangaza ko Amerika ari umwanzi mukuru, Israel ari igihugu kitagomba kubaho. Kuva icyo gihe urwango rwatangiye gukura. Iran na Israel ntabwo bakunze kurwana imbona nkubone, ahubwo bakoresheje indi nzira. Iran yatangiye gushyigikira imitwe irwanya Israel, harimo Hezbollah muri Lebanon, Hamas muri Gaza n'indi mitwe itandukanye muri Syria na Iraq. Iyo mitwe yoherezaga rockets muri Israel, ikagaba ibitero ku ngabo za Israel. Israel nayo ntiyacecetse, yatangiye ibitero byo mu kirere cya Syria, kwica abahanga mu bya nuclear ba Iran na cyber attacks mu bikorwa remezo bya Iran. Iki cyari urugamba rutaravuga ku mugaragaro ariko rumaze imyaka myinshi. Mu mwaka wa 2023 ibintu byarushijeho gukara. Ku ya 7 Ukwakira 2023 Hamas yateye Israel. Ibi byateje intambara ikomeye muri Gaza, ibitero bya Hezbollah muri Lebanon n'ibikorwa byinshi bya Iran nyuma y'imitwe itandukanye. Israel yahise isubiza ibitero bikomeye muri Gaza, ibitero muri Syria n'ibikorwa byinshi byo guhiga abayobozi b'imitwe ishyigikiwe na Iran. Amerika nayo yohereje amato ya gisirikare, missile defense system, indege z'intambara. Isi yose yatangiye gutinya ikintu kimwe, ni ukuvuga intambara hagati ya Israel na Iran. Kuwa 28 Gashyantare 2026 ibintu byahindutse burundu. Amerika na Israel batangije igitero kinini kuri Iran. Ibitero byibasiye Tehran, Isfahan, Qom na Kermanshah. Intego zari ibigo bya misile, inganda z'intwaro, abayobozi bakuru ba gisirikare. Mu gitero kimwe Ali Khamenei yarishwe. Iki cyari ikintu cy'amateka kuko bwari ubwa mbere mu mateka ya vuba umuyobozi w'igihugu kinini yicwa n'igitero cy'indege. Nyuma y'amasaha make Iran yahise isubiza, yohereje misile nyinshi, yohereza drone nyinshi. Ibyo bitero byageze kuri Israel, bigera mu birindiro bya Amerika mu bihugu bya Gulf, UAE, Qatar no muri Kuwait. Muri UAE gusa Iran yohereje misile 189 na drone 941. Ibintu byinshi byarangitse muri Dubai no muri Abu Dhabi. Abantu benshi barakomereka ndetse abandi barapfa. Intambara ntihagumye hagati ya Iran na Israel gusa, yageze Lebanon, igera muri Gulf States, igera no muri Azerbaijan. Hezbollah muri Lebanon nayo yatangiye kurasa rockets kuri Israel. Ubu mu bihugu bimwe indege zarahagaritswe, ibihugu byinshi ndetse byagiye bikora abaturage babyo muri Middle East. Imibare ya nyayo ntiramenyekana y'abantu bahitanywe n'iyi ntambara, ariko raporo zitandukanye zerekana ko abantu barenga 1000 bishwe muri Iran. Abasirikare ba Amerika bamwe bakaba barishwe, abasivili benshi bakaba barakomerekeye mu bihugu byinshi. Isi yose iri kureba ibintu n'impungenge. Iyo abantu barebye amakuru y'intambara hagati ya Iran, Israel na Amerika bakunze kwibaza ikibazo kimwe: niki gituma ibihugu byifuza kurwana? Igisubizo si kimwe gusa. Hari impamvu nyinshi zikomeye za geopolitics, umutekano, ubukungu n'ubutegetsi zivanze zigatera uyu muriro. Reka tuzisobanure imwe ku yindi. Impamvu ya mbere ni ikibazo cya nuclear. Iki ni kimwe mu bintu bitera ubwoba kurusha ibindi muri Middle East. Iran imaze imyaka myinshi ikora gahunda ya nuclear. Iran ivuga ko iyo gahunda igamije gukora amashanyarazi
ubushakashatsi bwa siyansi ndetse n'ubuvuzi. Ariko Israel n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bivuga ko Iran ishobora kuba iri kugerageza gukora nuclear weapon. Nuclear weapon ni iki? Nuclear weapon ni intwaro ishobora gusenya umujyi wose mu masegonda make. Mu mateka y'isi zigeze gukoreshwa rimwe gusa mu ntambara, aribyo bya bisasu bya atomic byatewe mu mijyi ya Hiroshima na Nagasaki mu mwaka w'1945. Niba Iran yaba ifite nuclear bomb, Israel yumva umutekano wayo waba uri mu kaga. Nanone Iran ibaye ifite nuclear bomb, Middle East ishobora kujya muri nuclear arms race, ibihugu byose bigatangira gukora nuclear. Niyo mpamvu Israel ivuga ko itazigera yemera Iraq ifite nuclear weapon. Impamvu ya kabiri ishobora gutuma ibihugu byumva byarwana ni imbaraga z'akarere, regional power. Middle East ni akarere gafite akamaro kanini ku isi, hari amavuta menshi, inzira z'ubucuruzi n'ibihugu bikomeye. Iran ishaka kuba ifite igihugu gifite ijambo rikomeye muri aka karere. Mu myaka myinshi ishize Iran yubatse imbaraga zayo mu bihugu byinshi, ishyigikira imitwe nka Hezbollah muri Lebanon, Hamas muri Gaza, imitwe ya Sham muri Iraq na Houthis muri Yemen. Iyi mitwe ifasha Iran kugira ijambo rikomeye mu karere, ariko ibi bitera impungenge Israel n'ibindi bihugu. Bumva ko Iran iri kugerageza kugenzura akarere ka Middle East buhoro buhoro. Indi mpamvu ya gatatu ni impamvu ya politiki y'imbere mu bihugu. Mu mateka y'isi abayobozi bamwe bakoresha amakimbirane yo hanze kugira ngo bashimangire ubutegetsi bwabo, cyangwa bahuze abaturage, cyangwa bahishe ibibazo by'ubukungu cyangwa politiki. Iyo igihugu kiri mu makimbirane n'undi mwanzi, abaturage benshi bashyigikira ubutegetsi bwabo. Ibi bishobora gutuma abayobozi bamwe bakomeza gukaza umurego w'intambara cyangwa amagambo akomeye. Indi mpamvu ya kane ni amavuta n'ubucuruzi bw'isi. Muri Middle East ni umutima w'ubucuruzi bw'amavuta ku isi. Ibihugu byinshi byo muri aka karere bifite petrol, gas ndetse hari n'inzira z'ingenzi z'ubucuruzi. Icy'ingenzi kurusha ibindi ni Strait of Hormuz. Uyu ni umuyoboro w'inyanja uri hagati ya Iran na Oman, hanyura hafi 20% by'amavuta y'isi yose. Iyo habaye intambara muri ako gace, amato y'ubucuruzi ashobora guhagarara, ibiciro bya petrol bigahita bizamuka ku isi hose, n'ubukungu bw'isi bukahungabana. Niyo mpamvu ibihugu byinshi ku isi bikurikiranira hafi ibibera muri aka karere. Niba iyi ntambara ikomeje, ibintu bishobora kuba bibi cyane. Harimo izamuka rikomeye rya petrol, ihungabana ry'ubukungu, intambara mu bindi bihugu n'ibyago bya nuclear escalation. Intambara nyinshi mu mateka y'isi zatangiye mu buryo abantu batigeze batekereza. Nta gihe kinini zibanza gutangazwa, nta n'itangazo rikomeye ribanza gusohoka. Zitangira buhoro n'igikorwa gito, igitero kimwe, misiri imwe, cyangwa icyemezo cy'umuyobozi umwe. Uyu munsi isi iri mu gihe kidasanzwe. Ibihugu bikomeye bifite intwaro zishobora gusenya isi inshuro nyinshi birarebana nabi. Amato ya gisirikare ari mu nyanja, indege z'intambara ziri mu kirere, misiri ziteguye kuraswa mu masegonda make. Ariko hagati y'iyo miriro yose haracyari ikibazo kidafite igisubizo. Ese diplomasi izagaruka? Ese amahanga azahagarika uyu muriro? Cyangwa turi mu ntangiriro y'igihe gishya cy'intambara zizahinduka amateka y'isi? Amateka twigisha ikintu kimwe gikomeye: iyo amakimbirane amaze igihe kirekire yubakwa, iyo ubwoba n'urwango bimaze imyaka myinshi bikura, hari igihe umuriro utangira, kandi iyo utangiye ntawumenya aho uzarangirira. Uyu munsi isi iri ku murongo muto cyane, umurongo uri hagati y'amahoro n'intambara. Ese ejo hazaba amahoro, cyangwa amateka ari kwandika indi ntambara ikomeye kurusha izabaye mbere? Igisubizo ntikiramenyekana, ariko ikintu kimwe kiragaragara: isi iri guhinduka kandi amateka ari kwandikwa nona. Jye yari Ishema Sangwa Pris, mwakoze kubana nanjye.